Pozdrav svima! Danas sam odlučio napraviti jedan prijedlog za izlet svih vas koji ste u Zagrebu, odnosno koji se nalazite malo u okolici Zagreba ili slično, a to je jedno kratko i brzo osvježavanje u rijeci Krka, odnosno u Krki, jel, tako bi to rekli. Znači, ili obično se volim ići okupati naravno u smjeru Karlovca, jer imamo tamo 4 rijeke, ali možete i u smjeru Slovenije, i to je onak lijepa jedna vožnjica od 40 minuta u smjeru Samobora, a finalna destinacija je tehnički Čatež ob Savi, odnosno Čatež na Savi. Pokraj tog Čateža na Savi nalazi se malo kupalište, jedan totalno fora točka beach bar. Tako da sam odlučio da odemo se malo osvježiti jer je sve vruće u Zagrebu, a ako ideš uvijek vikendom u smjeru mora, odnosno u smjeru tamo prema obali, onda naravno možeš očekivati i puno veći promet i puno više gužbe i slično. I nekako sam u zadnje vrijeme otkrio da mi više odgovara vožnja prema Sloveniji, odnosno slovenskim cestama, pa tako naravno i onim austrijskim, a ja bih rekao da je razlog također i što meni više odgovara taj promet u odnosu na u Hrvatskoj. Na što točno mislim? Pa kao što znate i vidite, vozim 350-ku, znači nemam snage, nemam sad nešto puno brzine za ludost i meni baš odgovara da vozim negdje u granicama zakona, znači na lokalnim cestama između 60-70 pa do nekih 80-90 km/h. I ono što je u Sloveniji, naravno svi znamo, kazna treba biti visoka, a Austriji još i gore, pa onda naravno i sam promet oko vas se vozi nekako mirnije. To je prvi, ajmo reći, razlog. Drugi razlog koji sam otkrio je, kako volim zvuk ovog jednog cilindričnog u tunelu je stvarno fenomenalan. Onaj drugi razlog koji sam otkrio tijekom čak i ovih rano jesenskih ili rano proljetnih dana je, a to svi vi koji ste na cesti cijelo vrijeme, svjesni ste da zapravo u Hrvatskoj ne čiste nažalost toliko ceste i znaju biti, pogotovo poslije zime, pune šljunka. Jednostavno ispiranje cesta nije toliko valjda u fokusu, pogotovo tih lokalnih cesta, nego što je to primjerice u Sloveniji i Austriji. Tako da mi je puno ljepše i sigurnije, čak se bolje osjećam na njihovom asfaltu, a da ne kažem da i dalje iz nekog čudnog razloga većinom se kod nas koristi boja koja nije prilagođena motociklima, jel, ova boja na asfaltu, pa onda naravno ona može proći i sklisko. Naravno, glavna stvar prije svakog road tripa, barem po meni, je ja uvijek volim otići punog rezervara, iz jednostavnog razloga što ne znam što će mi se dogoditi, ili možda odem nekim skroz okolnim putem. Ako je to nedjelja, onda ni ne znaš možda koja benzinska, pogotovo lokalna, radi ili ne radi. Također, ono što je dobro je što stvarno mogu dobro procijeniti koliko mogu proći sa jednim rezervarom, i to je definitivno nekih 350 sigurnih kilometara. Mogu navući nekih 400 km, znači stvarno i dalje se drži nekih 3,5 litara na 100 km, čak i kad ste kao i ja u ovom slučaju, znači imate i subrnicu i imate nešto stvari, znači za kupanje ti trebaju ručnici, uzmeš si dodatno za presvuć i slično. Malo jesmo kasnije krenuli, stoga vrućina je bila tijekom cijele vožnje, ali ono što sam otkrio, ono što mi je super, ona jakna koju ste vidjeli da sam je već recenzirao, i dalje koristim cijelo vrijeme u ovim ljetnim mjesecima, super mi je, a onda doslovno ispod imam potkošulju i na nju navučem tu jaknu i onda mi je stvarno ugodno. Tifon koji je ovdje odabran nije nešto namjerno to odabran, nego onak, ovo nam je zadnja pumpa na izlazu iz Zagreba i tu često se znao točiti auto i motore kad bi išao negdje izvan Zagreba. Imajte motor koji svaki put pogledajte kad ulazite od njega, odnosno koji stvarno vam se sviđa.
dio puta sam koristio ovu autocestu, odnosno prilaz autocesti i onda sam se naravno spustio na ovu lokalnu cestu. Ono što i dalje Royal dobro pokazuje, odnosno ono što i dalje Royal tu je stvarno dobar i evo sa stvarima i sa još jednom osobom, što vi bez problema na nekim poluravnicama i ostalo možete održavati normalnu brzinu nekakvih 100 km na sat i tu vam je ok. Ono, sjetite se u reviewima drugih nekih motocikala, nije stvar toliko ni koliko on može ići, nego koji je vaš položaj sjedenja i definitivno Classic ima taj položaj sjedenja u kojima tijelo od vas tijelo postaje veliko jedro, tako da ja mislim da on može ići, a i isprobao sam Klasika 650, koji može ići preko 140 km/h, da vjerujte mi više to nije puno, tako da po meni je njemu ovo ugodno je 100, između 100 i 120 km/h na koliko je limitiran. Razumna buka je super, isprike koje sam stavio, zapravo pola kadra nisam koristio nosač na sebi, nego sam koristio nosač koji sam montirao na tank, što vam je u kadru je moj mobitel. Mislio sam da ću ići na jednu drugu rutu, pa sam možda mislio koristiti navigaciju, ali na kraju je ispalo sasvim spontano, tako da iskreno kad se nađem na ovakvoj autocesti, dosta dobro mi je voziti se iza nekakvog kamiona u neku sigurnu udaljenost, zato što mi stvara nekakvu zavjetrinu, ali možete ga naravno sigurno i uz puno pažnje gledanje ostalog i zaobići, ali kažem, nemojte se sa 350-kom se nemojte izletiti na lijevu traku, vrlo lagano i onda ne očekivati, odnosno stvarno moraš gledati za sebe da ne naletiš na nekog koji je na 140-150 na sat, onda ugroziš i njega i sebe. Tako da možete se voziti autocestom, možete se voziti takvim putem, meni je osobno to prilično dosadno i bučno, ali treba razmišljati da nisi toliko opušten kao na puno jačim i većim motorima u kojima doslovno vjerojatno i ne moraš staviti u nižu brzinu, nego samo stisneš gas i zaobiđeš što ti volje. Tako da kad se tiče toga, ja i dalje volim skrenuti sa autocesti na neku lokalnu cestu, a uskoro ću imati malo drugačije gume o kojima ću nešto posebnije pričati kad ih naravno isprobam, tako da se nadam da ću ja malo izletavati van i više na ove neke šumske puteve, makadame i slično. Također i moja konfiguracija kacige baš nije za neke visoke brzine, i dalje furam se kod da su 50 i 60, tako da volim koristiti sunčane naočale, maramu, volim tu otvorenu kacigu koja me koštala prošle godine i prošlog ljeta jednog uleta ose doslovno iznad oka me pikla, ali ne dam se, mislim statistički koliko se vozim, da možda ovu sezonu i izbjegnem takvu situaciju koju sam imao prošle godine, a isto simptomatično baš sam išao na kupanje u Sloveniji. Odabrao sam, znači put je kao što vidite standardan, gdje god izlazite iz Zagreba, idemo na Aveniju, idemo na Samoboru, ja sam ovdje odabrao ići ne na Svetu nedjelju pa još staro Samobor, nego drito se voziti do izlaza Samobor i onda na dobro nam poznatu Malu Breganu. Većinom ima više lokacija, to sam htio reći, znači većinom ima puno kupališta uz samu Krku, ovo je najbliže, ima još jedno koje je možda od ove lokacije u kojoj sam ja danas bio nekakvih 20-ak minuta dodatno vožnje uz Krku i to je lijepo, to ja mislim da ću vam isto snimiti video jer je stvarno predivno mjesto jer je u sredini Krke i zove se Kostanjevica na Krki. Isto lijepo kupalište, čak mnogi će reći da je puno mirnije kupalište nego ovo danas jer tu se struja osjeti plivaš tehničko mjesto. I naravno benefiti koje ja obožavam ulaskom u Europsku uniju, a to je ovako lijepi slobodan prolaz i puno biciklista i samo ulazimo i izlazimo i hvala da se možemo normalno kretiti po susjednim zemljama. Čim uđeš u Sloveniju, vidiš neku razliku
asfalta za sve vas koji gledate ove videa, a niste iz Zagreba i niste često u Sloveniji, a ja fakat jesam. Skoro svaki drugi vikend idem po Sloveniji, znači osjeti se ta razlika i u asfaltu, načinu vožnje i svemu, kažem, i naravno uvijek po zakonnim propisima nema ludovanja. Puno puta mi se dogodilo na slovenskim cestama, kad bi road trip ovako na otvorenim vožnjama i cestama, da idu puno jači i veći motori uz tebe, jednostavno svi se voziti po ograničenju, nema ludovanja i nema popustine, a naravno ceste su iznimno sigurne. Ovo mi je jedan od ljepših dionica uz nije tvrđava, uz dvorac Mokrice, koji ima i ovaj predivno malo jezero i koji ima cijeli golf teren. A ako ste vični golfu, mislim da je za preporuku golf teren Mokrice stvarno predivno, mislim da imaju restoran, stvarno predivno mjesto za doći, popiti kavu i malo se odmoriti, a ovo ostale ceste su mi stvarno gušće. Ova cesta koja vas vodi tehnički do Brežica je cesta koja ide uz samu autocestu i uz šumu. Ja sam je čak proveo i vozio biciklom, tako da baš mi je bilo gušće voziti. Da, morate imati više pažnje spram biciklista u Sloveniji iz jednostavnog razloga što ih stvarno ima jako puno. Svi su na biciklima bez obzira na vrijeme i ostalo. Da, ovo su baš lijepe dionice, pa možemo ovdje zažuti. Znači, evo, kao što sam rekao, morate pripaziti na bicikliste, dati dovoljno prostora, zaobići ih. Stvarno možete vidjeti detalji, sve, znači stvarno puno i stvari vam što stvarno su dobre rute, naravno i biciklistički, tako da ne morate ići motorima, gledate ovaj video, možete ići kupanje i biciklom. Ja sam išao par puta bez problema, bio da je dulja vožnja, ali morate malo ranije krenuti čisto da se pazite sunce, sunce je dosta opasno. Tu kad dođete do glavnog semafora gdje bi zapravo ravno išli na Brežice, vi krećete lijevo, to je isto predivna cesta koja ide uz Krku, odnosno prolazite ušće Krke i Save, jel, Krka ulazi u Savu, tako da de facto, ako se ponese Krka i ne morate se vratiti, sad se popustite i završit ćete negdje u Novom Zagrebu ili ali šao na stranu, Krka može biti brza i može biti opasna, tako da nemojte podcjenjivati. I ova ruta uz Krku, znači da potegnete kilometrima i kilometrima ovom rutom, znači vi možete doslovno se odpeljati skroz do Novog Mesta, naravno Krka Novo Mesto, sjetimo se reklama, znači možete se skroz odpeljati do Novog Mesta ovom rutom i predivno je Novo Mesto, tako da bilo kakvi ti izleti sad u ovim ljetnim mjesecima, ako nećete ići prema moru ili ste u Zagrebu, definitivno za preporuku da se malo provozite, bez obzira da to bio auto, motor, mislim, doslovno subota je bila sa Z4, a evo nedelja je ispala sa Royal Enfieldom, tako da balansiram i jedan i drugi. Znači, morate samo tu paziti, usporiti, jer ćete sa desne strane onda vidjeti taj beach bar i klopa i cuga, znači litra i voda su 18 eura, 2 burgera i pomfrije vidjet ćete 24 eura, znači cijene su super, kokteli su im, ja mislim, 5-6 eura, malo sam bacio oko na cjenik, smjestite se negdje u hladovinu, nemate mjesta gdje ćete se presući, tako da to imate na ovo da morate balansirati sa ručnikom, ima nekakvi obskurni WC, dosta je rustikalno, ali basically to je to. Eto, nadam se da vam je ovaj video pomogao i ako imate kakvu drugu preporuku za takve kratke izlete, slobodno mi napišite u komentaru. Hvala.